ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ki nong snong jaga snong Umphyrnai ka baha popok ka nong krem constituency ha ka khatwai trik kulalangkot arjar arpui ki la yo lat pansakhi ka jing plipat ba ya ki lightly surok bat ka wei ka cakapan lang ringkat ka jaka sajan daw MLA jong nong krem constituency ba lambor malnyan ki ni ki surok ki kentop ya ka balasna ling ba ka scheme PMGSY ya kepala mang pisah hadu ar Klur tengka kabadon ni kalenter ka bajrong saw point sanspa sanpu ar kilometer ka Surok snong balasna ling ba scheme RIDF 24 ka bajrong iway point sanpo kilometer ya kepala mang pisah iway point sanpo Klur tengka bat ka Surok na kadong ringi syakadong nong dawa ka bajrong iway point 10 kilometer ya kepala mang pisah ling ba ka state plan. Hakini ngecing le jurep yakini Surok lai senran lang dau BP Marang Chief Engineer National Highway PWD Road Shillong uba David M Pingrop Executive Engineer PWD Roads NH Shillong Bypass Division uba Johnson Kharkongor Sordar Kasnong Umphyrnai ki dekhot noyalam snong ki riorang ba ki long kemi long pa bat ki wei Ini scheme la sanction ya kan Snem arjar akandai afo mudah-mudahan Snem beladak bat kalong nging tray ke bastet bah hadu kata bat bastunat kalong bapi ginang samsdom da nging tray stam jong yemni belum chairman di state planning board nala bat nyo sanction batla ban fa tray lapa bat layo kajing mentai bat kalong nging suk di Hakaya kayen kamtam hakafor berpidon kam hakapang kustam layo ban pedon kam bahai ka di ngek skam ba nangni sekmat inang tres kamha sisu ban ngora sa katu ni skim sa ki badang don ban tre ni Surok ki badan hakani kisnom ki badan ya ka jingtrong jengka kuma siklum ta lais pa tam dan don kita bahasa ngangit Snem ba penyai ke ketiga man ke ketiga diang di MLA joki baila ban penyai jaga kam sekma. And with these two roads, the total length of roads in Umphyrnai will be about, I believe, 8.1 kilometers. This is a fast-growing town, and this morning I've been told the total population here is about 3,000 and more than 600 households. So it's important that this village or this locality has good roads, and for this I'm thankful to your MLA who's worked very hard to get these two roads sanctioned. And as you are all aware, and you'll be surprised to know that in last we had a meeting with the consultants who's been working on the decongestion of Shillong city. And we have been informed that Shillong is one of the fastest growing cities in the country. And with respect to road density, considering number of road length and cars, they say it's only next to Mumbai. So this is very surprising, and it's important that more and more new roads are constructed so to decongest the city. So for this, we are glad to know that the government is working hard, especially this government, to get the new roads sanctioned. And over the last few months, along with your MLA, we have inaugurated several roads. And I'm also sure that
I also request the people of this locality to kindly whenever we make new roads, to kindly be considerate to sacrifice the land so that we are able to make good and wide roads. Agapor kabangayo ya kajingjok. Kan masa ya koi ka video kabangating bu hadu benda. Bagilong kami long pa ke syat subha ya kamian hapo kanya Ramadan. Ken ka benta ka jama. Habang pet ya kata ka video hayin ngong ken ka penlong ya kinong syong jong ko Umphyrnai. Banyak syat kamian banyak don lang hapo kanya Ramadan. Namar ba pila ay ya kata ka jingjok. Ba pi ay kata ka jingshani. Pi ay kata kakte gading kte kamun ka jopay ban penlong yang kumnia kumangalong benta namar pidon ka jing shanis kam baladangi ay ka jing kasyan nalingi penjop ya ubalong pikimi lantay baw balong unle pahanang tas nong jopay day namar kata hagani kapor ngamla bansiw kilyang yapay da kumoy pat handay banwanra yakabha kamyat bansiw kaling yapay day lamba jogi kam ki babha ki bangan wanra bat ban pasyat hapo kasyong gataw so kumian sibun bangayo biang iya kanya galat kan mau hagapor bangiwan banbu yumaw nong rim hang niya halat banlit siya katil surok ngiyo banbu yumaw nong rim hang te hapo Umphyrnai langay kiting sa kimaw nong rim hadu menta bat menta kawan Urlong biang Hadien si Tylli Snem. Kamday kabasok parlog bait hagani kapor high sport ibalingkat hapo ka Snem sitiang ka jingyo jong ka Umphyrnai kamday syu kabam manumala Snem sitiang lalang iken ya ka jingyo ya ka sanction ya ka Surok kabayat nang ya nakmat kalong arkror Kenya katay ka Surok kabanikan do ya karangay bat kanong dawa si Klur arpo kanday Kenya kanya kabaling diapsna na po nong dalum kabuan siya po school siya na siya sa tiyam diyong ka nong dawa nagtiro katay kumba si Klur si po lada kailang baro tang gine ki Surok ki bangyo banay kalapoy siya ka San Klur na ay mat San Klur haga Snem sitiang kamday kabakay. Ken gadaw kapapenlong banyo sibun kijingirap. Gadaw galang bangala ay taylot yala dia met bat mansim ban pentik na. Bagas nong gataw kibatan hapo kapan susi ka jama. Kiday ban kala yakadur. Kiday ban walong isnong kiban wara yakajing siyay. Ngiyong gasnong Umphyrnai sutunat sibun hanay dadangi rong siya ki kandong kansrat kamday ka Umphyrnai kalong umdum day na margata hagani kapor parlog bait laong gilong ying sa te siya po panmanim kiyong ladayap nujol yakta jingwan yat ho pita Lasi trailer pita ladak. Wan siwan to kakam kanlong. Wan siwan to buwan kam kinong kit kam sinong. Lano ang treno pa lakamian. Lanang eba no wan to pita lawan ra ipita. Handay po si kasilong hasin. Haginiat kisnem gibalin no. Ngading ong ikiparlok. Kaya tobyang niya katiga Surok. Hadien mga job. Ngatry kinong siyong siyati kimparwasyo. Namarmen siya lataw sito. Kaya uniya pamantaro diwjo. Bonsuan bantaw sito. Handay kakam ganun lang. Handay parlog ba nga juang barabor. Bagasin kabating kong kabakampalaba. Kalang bangiyo banwan bu yumanong rim. Hadien ang lada pantray kakam
Mday suwa bantre an la diap kipay ba klasop kaligawan balong sawan ban play yung mga norim kata kaday kabasot na tam bagkaktiin koong kakam jam ban niya kaktiin day na magata perlog ba hagani kapor kakamram jonga kalong habang pinaay agajing job habang lalong unang mikmat kakamram jonga kalong bangan kit ngan ba omtang hagat development hanay ban kit ban ba yaga yap kayim yaga pang desitom ban kit ban ba ban kasyan yakilong ying kibadap tang nagijing duna ban kasyan ban sarput ban sarpay nakbanta gilong ying kibagando yagijing iya kata ganay katong jonga kabakmat do namar ngalasyam yagaray kalong bangan wanra yagaray kapar bangkit yagilong yin kibaduna bangkasyan yagilong yin kibadung kam yagijing rap kibaper kata di katong kapangabu Hadien gijing pli patba kini ki Surok uba lambor ulahyar ban pli patba ru ya kajaka penlang ha kablashna ya kajaka sajan lingba ka skim MDC ha ringkat kajing senran lang jang kinoy lam shnong mayo benuan pelipat yaw ni mau norim kumu MDC kamut hijit yang ar bentak ikam MLA ngalale Surok MDC ngalale ya kajaka sajan bet ngadang ay susu mendai bukan kut tangkat niya ai Snem siteng ngani thu ipay kung mga kren manya ong ba kasnong Umphyrnai kadi kasnong kapan bok hadu kata namar kajingno jonga sipo kasnong kalabuan hadu kata today na magata kajing shani jong pay yang ngan ai pat ipay dagain bandon kata kajing scam bandon kata kajing ya longkaway ba pindang asisu kajing shani kamot day lambaki kam habang itray kikam babaha kamot kajing shani piano fe ladaw balong umlan yan umanra ikikam kibantum hay kajing hato pindang shani siyam day na magata tang hapo si Snem Umphyrnai kaaya nga hadu news pa tam kabun majon kain kadaw kalong bapidon kajing shani baskam tagkakamram jonga kalong bangan panaypat dagikam kibaha ban kasyan nabda jongpe kamkut tang hakaroy kapar kung mga juang barabor kamkut tang hakabangan ra yaga development hanray ka kamram jonga banpet ya kilong ying long sem kibadan hapriang jong kajing duna kilong ying long sem kilong kam ya kajing kasyan lam ko jonga lapiong hagibanta giba kikwa banyo igatin kidon gibong ay yayay da kakor kidon gibong yarap lam banpenhe ya kaying kata kadi ka kamram jonga banpet ya kayap kaim ban kasyan hagapang destom bandan uta ubri ubandong ubandan hasna jongpay day na magata kajing jongpay yang kajing job kaday ka kamram jonga pat ba ngan sokeling yapay dakum no pat ngamna ban sokeling dakumwe hanray ya kain ka ba pay kajing shani yang kamot ka kamram jonga ngan sokeling yapay dakikam